Hekuapikatsin huayka padinji phimi ya nukchanape baniwa naim nukchanape kuripaku naitsaka panza wapiti tsena kawama kahema kawanish Deus yaku riada hekuapikin terça-feira kadana kunawaika 2 de novembro 2021. Panza de Petó, a mente com a Bíblia, né? Evangelho de São João, capítulo 11, versículo 35. Ricaite gente Jesus e Zacaricaite. No Kuchanape Panza Recuapi, Pimeha, o Arripaitas do Brasil, e Katsanadin Ricarim, Rapada Recuapi, na dia dos finados. Na Recuapi, na Marima Pejina Wapeza, na Manupe Família, Manupe Otso Nevikiaka Panza, na cemitério, Ligorre, na Kanakapanaha, na Karikajumina Dawana, na Kuchanape, daqui, na Machata, na Joapi, no Kuchanape. Kazalehe na pinta kadaga na Mario pejina wapeza na manu pedali riada igual pequeno poli pe no kuchina pe peba piano kuchinda no kuchidwa pipego panza ga pikichinda power realigo o power real pumda zaha kazalehe pia kadaga pikapa ri Mario metina pia pinta ri pikichinda no kuchina pe matsakwa no Mario no kaite go riada igual pequeno he kali Jesus Cristo a Hawaii zakada na kuhana yukinai foi raptada na que o apinta da na gurinhe o akichinda Mario mete wat Ria versículo que o ler no tchena pericaite pia come que Jesus Cristo ia pia que cavita rinhe Lázaro Mario mekadzami rinhe Lázaro no tchena pica pia salikichinda que Jesus ima kasana hariwe donai pica Marta rob de sua Maria ete lima ka rapada da carejico ete Dujumeka lia kawari Jesus lia kajo limachata lia hizami kaita nete lia kadana gutariu kaneshe upinda Maria Maria Lázaro 4 he kwapina no chenape hente liu kadana gori Jesus likapanama no pedali shwa Maria shwa Marta tsakanai zaka nete likaiti ka Jesus lia versículo qual lejo hente inuna kapidali ka Jesus Cristo nete lidza garia tsaka no chenape Juan ne wikinai katsawatai shipo wa ne kalinhi Jesus Cristo lian ne kwa kalinhi perapitaka lian ne kwa kalinhi kai wika wakare inuna ka wakare wakapagada na ku Maria mekawaza kalinhi wakichinda lian ne kwa kalinhi wadawa kalinhi wakichinda lian ne komi inuna ka wakare hanipa Maria mekada na kalinhi wakichinda nukchenape hete gilikaite Jesus e Zakari Dalikaiti. Metsaha versículo lia petitono gchanape wataita wakapaka kwamika Jesus Cristo e kaiti kajuri shoha Marta lina kurihe kwamika na nakuna Maria mekari. Kuna kwamika na nakuna Maria mepejina wapeza likaiti hete Jesus Cristo kaiti no watsalihi ka huikalilia no watsalihi taita kada kawas na pita tsena neni kwa kadai karum naku taita Maria mekani metsaka husena kawatsani likaiti nugchena pekatsalihi wataita shupa wane kana Maria mepejina wapeza kadaka pekaru Jesus Cristo naku Jesus Cristo ipita watsika hita tsena kana kadzon hari ka hita kapuzupia ri Lázaro kadzon hari na kapuzupia ka ri Lázaro ri Jesus nugchena pe wa ikaita rihe wa Bíblia ni kanaka ika famita rihe Mario Mekali metanu pe Jesus watsika da wa ri famita ka rihe Mario Mekali aha pikite mdali he kwap nugchena pe na Mario Mepejna wa peza heni ku kautsa liu za wa rihe ijeje kadzuli kaitika pizon 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 5 versículo 15 versículo 16 nugchena pe katsotsa wa kapakwam que Jesus inyo causa rejeita na Maria Mepeja. No Tianape, rente Deus, e cada causa, e wana causa na, ne pitana nako, na Maria Mepeja na wapeza. No Tianape, com a número no Kaidaka, o Rio, o Acapagada na Coa, Apocalipse, capítulo 20, o Acapagada na Coa, me causa o aminari idiak Jesus Cristo e rejeita tsenaka idem walite da hi pai walite da en walite da rekwapi Jesus Cristo e kaite likaite a religião da nakada no Apocalipse capítulo 21 versículo 4 na kunukchana perikaite
Kinyame que tota Deus e mais aqui tá que outro fa gente ri outro ri Mario me cari nyame tota pakapani nyame tota pakapari inu na cari nyame tota pakapari kai cari ma pium na que nhoga pe opinião na dizenda ko no que chena pe katsahin watai tali ka wakada ka wakare o ina ko ria da he ko apigin ri ria ko ri wanis Deus na ko na Mario me pejena a pau ali what's ri Mario me cari ri inu na cari que ye Mario wakare ko rizena ka what's waza rizikuda what's ri zakare walidari nyame ka wetsa pakapa pim ri rapitakiti we maka what's wa mauda cari ne ri homna Jesus Cristo kadzukete piano que tinda piano que te dor pima no antes hani pacote ni na pikari pia kada no pika pana chena pen pia da he ko apike metsa pima pikati mata kawa na yuna ya kuti pima ni pecado li kai tika 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 18 wama wakati mata ka na yu ya kuti kana ha foi mani pia da de pia toki no chena pe no pije otsa wa versículo pada pena ita ka jupa yuma ka ya ne kana na kuna ha mari me pejina come kona panza no cada gota se a pada pena passagem versículo taita ka rile que a waga sanai ka pagarot ka pana santa biblia liko na kunaha mari men peje no chena pe ko akawa mariwa neka piume wama chiataka ka uhatsa ka uha ka hiperto e ka tsahin he wahul sawama ka pinta ka panza wama chiataka ka wahe kwa pikome wama wema kama chia wama wakadaka yaka henaza wakariuza rihe machidari imanu kaitika pijina kids tawazena we makafwa ne yukine hrizgude he kwa piki yameta du romantic we makari hrizgude he kwa piki nukchina kazukati yame wataita we punda tagana wakchina pe kazukati yame wama machite ne yuki kafana pizna wakchina pe nukchina pe wama wapezuka shon hawainyo pia inya rupima pezuka rihe pinije na pini pe rihe panije rihe padyo imanu kchina pe rihe mario mekari kids watsali riu waikare ngema du romantic nukchina pe hawatsa wa shoije kuhatsa metsa riped dari pare yakuti wama wakada wakari Jesus Cristo naku imai kame katsalia taita kada kada ka hikari ikame tsalia taita kada wat hijeita na mari me pezeliu zali hije Deus e abençoe ha no chena pe ria da ko pequeno watata Deus ene panza Deus watata pinha he ko pinha pinha waika na pisa padele está no chena pe panza he ko na he ko pinha kada na ko na finados na mari me pezena mas não pode nem viajar panza cemitério correr na kanaka pana na chena pe me carrega jamina dawana no chena no na Deus pica da wa ri mal da kheti wakares ko pica da wa ri ta rota kheti pica da wa ri kanakai da wa taita wa ta rota pi me ma si da he ko apis ne te pica da wa kare opinya ko tsaka wa taita ka wa mi ta ka power he ko apis ri Mario me kari pinha e pia panis Deus caso um tata pinha Cristo e pitana ko amen.